Jogging for one regarding Mfazi nanku uNyana wakho usathi kiwo mora wa Nyana nanku uNyoko mora kiwo mba iBhayibheli yami yaxesha kwenzeka lento eri Bible yaka kana go hitsa la sing abanye abantu sebemkile bomnqamle batho ba ba tsamaya sefapano msi uMaria uphansi kwalomnqamlezo kodwa mgama Maria o tla sa sefapano se empa olapha noJohane mona le Johana abanye befundisa bekho baruti ba ba ngabani okuthola kubese bani apha siva into ehlukileyo nesothusayo mona re ufumana nto efapane akuqali ukhonywa umuntu lomnqamlezo awuqali uwotlela motho sefapano msi abantu abakhonywayo apha sekuqala bakuvakaleke isikhala batho ba ne be wotlelwa ne utlwala dilo namhlanje kobizita kulomnqamlezo wa kwa dijana sefapano msi okuthola kubese bani uJohana unikezwa umsebenzi onzima Johana ufuwa mosebetsi o thata unikezwa umsebenzi ebengawulindelanga ufumana mosebetsi ne sa o lebella kokoba makazibone senomthwalo hore a ipone ena le morwalo okuthola kubese bani uYesu zibaningi izinto athetha ngazo kulomnqamlezo Jesu kodwa engaqondo ayobesakuye nodinga kwakhe kumnqamlezo ayisawuyena ka o lekitla sefapano msi okuthola kubese bani Mfazi usathi nanku uNyana wakho kiwo mora wa hao Nyana mora nanku uNyoko kiwo mme wa hao imfihlakalo isembeni bokokuba patewe uYesu akuzalweni kwakhe Jesu tswalo ya hayi enyameni nami kunabantakwabo una le bana babo kodwa abantakwabo empa bana babo akekho kule nkonzo abayo kerekeni na balondwe okuthola kubese bani akekho kule nkonzo abayo kerekeni unobunzima obulapha una le mathata timo uMaria oyengazange kingoba Maria anasana hanawe akaze asakane nabo Akakuwa kodwa na libo. ekalebe ecaweni ekumlele kerekeni ngomhla wendeleke lo mntana Katsatsileni. enkonzweni Enamutlisana. emveni kwakhe Ngwana ebesuku ezisibhozo matsatsi a supileng okuthola kubese bani lokasiko lakothi ka moetlo wa majuda kwanyangela ngoba makasiwe ecaweni ga etsala gore a siwe kerekeng phaya ecaweni kunabantu ababili mo kerekeng o na le batho ba babedi kunomfundisi o na le boruti a leng simone nomprofetikali le boprofeti okuthola kubese bani kodwa umncazeko esiwuvayo bajemakatsa mo kerekeng akufuneki into yoba kusikelelwe a fitlha nako ya gore o hlolonofatse kusikelelwe uyesu o hlolonofatse njengomntwana jalo ka ngwana njengale nkonzo jalo ka kerekeng tsatsi okuthola kubese bani kule nkonzo ongimi kuyo kerekeng ya kereke onke abantwana abasikelelweyo engwe wa bana ba ile ba phakathi kwale nkonzo ka kerekeng kodwa siyakusikelela tira o hlolonofatse kuzo nomdlomboyi egameni loyise nolonyana nomoyeni namhlanje umfundisi esikelela apha into esiyivayo imizwi asenza ngawo ibheka kwakufundisa liya go moruti gape
Who was the prophet? Maria. Asiye na mme wa Yesu. Mo Yesu ayanti. Dade Josepha. Asinda da Yesu ye. Kimbo bateo yi. Twena ritwa boli nyalo. Ubo Yesu. Sola kama sangana wo. Oya ni nyalo. Ni Maria utembo. Nyalo ye. Nyalo mutemo. Bali nyalo mo. Wana ni mtemo. Eza lamu. How fella Asheba Maria. Asheba Jesus. Arabana veil. Eri karabo mo. Sat. Musat. Kiki enalen nabwe. Jesu. Ula watempi. Ni wala. Verse 22. Kwa khale pili dinto. Edilite. Kika wo. Jesu tsatimbi. Abona oba. Anne. Kamewa. Ubani. Choti. Maria ne. Waenza. Afuma. Kulu. Kawa na Jesu. Mungu ya wahala. Asitaba fumana tu. Ubani. Echoti na. Echoti Jesu na. Nina kile kwa. Ibango myo ile yemu waba. Bafumana tu. Kereke. Kega. Ubani bazwa tibanti. Nena. Yesu na kile kereke.
mane. Give Ite him moye. give him Wonka ba Solo ye. kama tu baba. Aroma. Kama tu.